रायजोआव मोब्लिबनि बिला सोमोनांहोदों सासे सुबुंखौ हरखाबै सोमोनांथाव मोब्लिबनि बिल नुजाथिदों सासे सुबुंनि नखराव जाय बिलखौ नोंथाङाबो खोनायोब्ला सोमोनांगोन आरो गोसोआव सोंथि सिखांगोन सासे सुबुंनि नखरनि मोब्लिब बिला दान मोनसेयाव 1,01,025 रां फैदों थारैनो सोमोनांथाव दान मोनसेनि मोब्लिब बिला माबोरै बेबायदि एसेबां बुरजा फैखो बेखौ लाना न'नि बिगोमाया सोमोनांदों बे सोमोनांथाव जाथायानो जादों रङियायाव दान मोनसेनि मोब्लिब बिला रङियानि थागिबि आब्दुल गनीनि नखराव सोमोनांथाव थासारि लाबोदों 1,01,025 रां जानानै फैदों आब्दुल गनीनि नखराव दान मोनसेनि मोब्लिब बिला मानि थाखाय आरो मा जाहोनाव बेबायदि सोमोनांथाव मोब्लिब बिला फैनो हाखो बेखौ हमदांनो हायासै आब्दुल गनी आरो साखाथियाव थानाय ओनसोलनि सुबुंफ्रा बेबायदिनो गुबुन गुबुन नखरफोरावबो मोब्लिब बिलफोरखौ जानो हाथाव बिबांनिफ्राय जानो हाथावै बायदि बिबांफोर फैनायखौ फोरमायदों आब्दुल गनी आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेनि अनगायैबो गोबां नखरफोरनि दान मोनसेनि मोब्लिब बिलफोरा नांनायनिफ्राय बारा जानानै फैनायखौ खौराङाव मोनबाय थानाय जादों आसाम मोब्लिब बिफाना माबायदि हाबा मावदों बेनि सायाव मोनसे गिदिर सोंथि सिखांदों दान मोनसेनि मोब्लिब बिला बेबायदि माबोरै जानो हाथाव बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनायखौ लुबैदों आब्दुल गनीजों लोगोसे ओनसोलनि भुगिनांनाय सुबुंफोरा শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ